Rung quarter final ka North East United hakane keduran kop menta usnem ngip deng singba bat ai kublai pi sa jasin syakane ke video ka North East United menta kamet kalapen tikna bakalio banbu jaka yarde hak quarter final jong kane keduran kop menta usnem hadin ka jingela kai jongka persya ya ke FC1 kandiat ngipai syakane ka jingela kai hak jing sisa ke FC1 kalai banyo penki jar nengkong hakane ke cingele kai hake menit ke papara namar hakene ke menit kalayo ya ke penalti hanre ke klemla ban penrung ya ka syapo jong ka gol deka jing tibet jong urang agol jong ka North East United ban safe bat ban yada na ke jing sya tap syapo jong ka gol ka jing bomla jong ka FC1 ban penrung ya kane ke penalti kalalong ka buksir ya ka North East United hakaba kala pendon kam ya ka ban yon tenge batang ar menit hadin kane ka gol kalayo ban penki ya kejar lingba operatif kukoi hake menit ke bakat wei bat habakut ke jingela kai jong ke kala step ka North East United kalatam ya ke FC1 da cikul lanot bat habapteng ya ke jingela kai jong ke kala ka baar ka North East United kalayo biang ban penki ya kejar lingba ujo hi urang ya kai jongka kata operatif kukoi hake menit ke besan peusau nangta hake menit ke bahan riu peupra saja sen ke North East United kalayo biang ban penki ikejar kalong ru ke gol ka balai hakane ke jingela kai lingbau Aladin Ajare urang ya kai ubekan saitam jong ke North East United lai minute hadin ke ne ke gol Ajare ke FC1 kalayo ban penpai chikol lingba Muhammad Lias hake minute ka ba nyu peway bat hadu ban dakut ke jingela kai ke North East United kalela ya ka ban penlem ya ke FC1 hakane ke jingela kai dalai le ke wekol bat ke North East United kalio bandrung sendon syaka quarter final hakane ke duran kop menta usnem kublai shibon ya pi ke basngap bat pej ya kane ke video ngin saya kendo bat ya syampat bat pi hakawe pat ke update kublai shibon